Haga jingle kai ICC Cricket World Cup happening ke India Persia ke Netherlands. Haba pai shakane ke jingle kai ke India kalala ban limsuk ya ke Netherlands da shispa and riu peurons. Haga jingle kai La Liga happening ke Atletico Madrid Persia ke Villarreal. Haga ne ke jingle kai ke Atletico Madrid kalala ban lim ya ke Villarreal da lai la kawai. Ya gini ke lai gol layo ban tap da Witsel haga menit ke basau pusan plus iway. U Griezmann layo ban tap haga menit ke baprapel. Bat Ulino layo ban tap haga menit ke baprapel san. Hagawai pat ke jingle kai La Liga happening ke Barcelona Persia ke Alaves. Haba pai shakane ke jingle kai ke Barcelona kala Korea ke 6 job. Hadin bagalala ban pelim ya ke Alaves da ar la kawai. Ya gini ke ar gol jong ke Barcelona layo ban tap da Lewandawski haga menit ke basan peulai. Pada haga menit ke nyau peu pra. Haga jingle kai Serie A happening ke Lazio Persia ya ke Kenhun Udaibala ke Roma. Haga ke jingle kai baro arteri ke Kenhun ki klemla ban kijar nadu basdang ke jingle kai hadu bokol jong ke jingle kai. Hagawai pat ke jingle kai Serie A happening ke Kenhun Martinez ke Inter Milan Persia ya ke Frontsuan. Haba pai shakane ke jingle kai ke Inter Milan kala Korea ke 6 job da Arlanot. Ya gini ke Argol jong ke Inter Milan layo ban tap haga menit ke basau peulai lengbau di Marcho pada haga menit ke basau peupra lengbau hakan. Haga jingle kai Primera Liga happening ke Kenhun Di Maria ke Benfica Persia ke Sporting. Haga ni ke jingle kai ke Kenhun Di Maria ke lala ban pelim ke Sporting da Arla Kuwait. Ya gini ke Argol jong ke Benfica layo ban tap haswa ban kod ke jingle kai kata haga menit ke kendai peu plus sau pada haga menit ke kendai peu plus nyau. Haga jingle kai Premier League happening ke Liverpool Persia ke Brentford. Haba pai shakane ke jingle kai ke Liverpool kalala ban pelim ya ke Brentford dan lai lanot. Ya gini ke lai gol jong ke Liverpool layo ban tap ar gol da Muhammad Salah kata haga menit ke live kendai pada haga menit ke riu peu ar bat shigol layo ban tap da Jota haga menit ke nyau peu sau. Baleng bagane ke jingjob ke Liverpool kala kiu syaga kerdan ke ba ar haga mit ya ken point. Hagawai pat ke jingle kai Premier League happening ke Chelsea Persia ke Manchester City. Bat kane ke ru ke jingle kai ke ba itanat bha. Haba pai shakane ke jingle kai baro arteli ke Kenhun kia khai da Marsau gol. Bat haga ke jingle kai rang tep gol bakensa jong ke Manchester City u Erling Haaland layo ben tep ar gol. Kata haga menit ke ba ar peusan bat haga menit ke ba sau pnyo. Baling bagane ke jingle kai ke Manchester City kadang ne haga kerdan ke ba ningkong haga mit ye ken point.